Ndabaramukije neza mwese abakunzi bankunda ijambo nikaze n'umunezero mwinshi gusubira kubakira uno munsi wa munsi mwiza Imana yaduhaye wo gusangira amajambo yayo. Ndabashimira mwebwe mwese mudukurikirana, ndashimira mwebwe bashasha, wowe uri mushasha uno munsi nikaze, nukuri n'umugisha tuyaga amajambo yubaka umutima, yubaka impwemu. Nukuri niba uri mushasha urashobora kugira subscribe, urashobora kugira like, urashobora kugira comment. Commentaire yanyu aranyubaka, aramfasha cane, arampezagira. Urashobora gusangiza ubutumwa abandi. Nukuri ijambo ry'Imana rivuga ngo mon peuple périt par manque de connaissance, ngo ubwoko bwanje bwicwa no kutamenya, buzize burimbutse kubwo kutamenya. Urashobora gusangiza abandi kugira ngo ubwoko bw'Imana bwumve ivyayo, bwumve ivy'Imana idushakako, kugira ngo ntiturimbuke. Yesu aguhezagire wowe usangiza abandi ubutumwa bwiza. Ndasubiye rero kubakira no munsi natewe iteka, ndafise umushitsi w'iteka, umukozi w'Imana akomeye cane nubaha gose. Reka ndamuhe ikaze, ndamusabe aturamutse, atwibwire, hanyuma tuyage. Karibu. Merci. Urakoze kutwakira. Nitwa Liz Karara Budagu, ndi umukristu, ndakijijwe, nsengera muri Eglise Philadelphia Church hano muri Portland, Maine. Ndubatse nko mbivuze, mfite abana 3. Kugira ngo nibyo igikomeye cyane, nkunda Yesu, nicyo cyangombwa mugomba kumenya cyane gose. Karibu cyane mama Lize, mwakoze cyane kwitaba ubutumire. Nukuri ni honneur, n'ubuntu bw'Imana twagiriwe. Ndanezerewe kukugira hano, kandi ndizeye ko Imana itugirira neza hamwe twese. Wakoze cyane. Reka imbere ko dutangura dusenge, twishire mu biganza by'Imana, dusengere n'uyu mwanya tugiye kubamwo, kugira ngo Imana ituganirize kandi itugenderere. Reka duce bugufi dusenge. Uhoraho Mana yo mwijuru, ndagushimiye, ndaguhaye icubahiro, wongeye kutugirira neza, wongeye kuduhezagiza umwanya mwiza wo kuvuga ivyawe, wongeye kuduha umwanya udasanzwe. Iyi ni opportunité ntigera fata ibisanzwe. Mwami, ndagushimira ko watugiriye neza, waturonkeje umwanya muri za schedule zacu ziri busy, uraturosa umwanya mwami wo kuza kuvuga ivyawe. Izina ryawe ryera nirihabwa icubahiro. Turaguhaye ikaze rero ngo ubane natwe, uhezagire uyu mwanya tugiye kubamwo, uvugane natwe, uvugane n'imitima yacu. Kaze mpwemu w'Imana, utubwire amajambo yawe, uturongore, utubwire ivyo dukeneye kuvuga bari vyo tuvuga. Ubwoko bwawe mwami bwumva ivyo ukeneye ko bwumva. Uhezagire uyu mwanya wose, utubere umwanya mwiza wo kumva ubwiza bwawe. Icubahiro cose kibandanye kuba icawe, ni mu izina ryawe gira Yesu Kristo ndabisenze shima, amen. Ego ndongeye kuba ikaze mama Lize. Nari naguhamagaye kugira ngo tuganire uno munsi muri nkunda ijambo. Umwaka wagira utangure muri December, nariko ndasenga, ndiko ndabaza Imana, none Mana ushaka hehe uyu mwaka ugira uze? Urabona kenshi turagira amaproje mu buzima, ukiyumvira ukavuga ngo nzorangura ibi, nzoja aha, nzokora ibi, ariko nari numva nkeneye cane cane kumva ico Imana ikeneye ko igikorwa ca nkunda ijambo. Hanyuma Imana iravuga ngo irakeneye ko tuja ku rundi rugezo, ngo to go to the next level. Rero 2025 ndayita a year to go to the next level. Rero narishaka tuganire kuri ico kintu, to go to the next level, cyangwa se kuja ku rundi rugezo. Mbega wumva gute kuja ku rundi rugezo, canke kuja kuri level yindi? Iyo theme uyitahura gute wewe nk'umuntu amaze kumenya ivy'Imana, afise experience mu vy'agakiza, abimazemwo igihe,
cyangwa se nimba hariho n'iyindi way wowe ubitahuramwo we wumva ubitahura gute ni karibu udusangize icimana yo gutahuza kuri ivyo. Urakoze cyane, ndongera kandi ndashima cyane kubwa invitation. Nkuko babivuze ngira gusenga ko uyu murimo ibikora atari ibintu ufata for granted, nanjye ni ikintu gutumirwa kuvuga ijambo ry'Imana ni ibintu ntajya mfata nk'ibisanzwe. Rero ndagushimiye cyane, kandi nciye bugufi cyane cyane abakozi b'Imana bari hano ni benshi kuba barantekereje, ni Imana peut-être yabashyizemo, ariko ndabashimiye cyane kandi ncishijwe bugufi. Ndandasenga ngo ibyo ndi buvuge ntibibe bivuye muri experience, kuko experience zacu nta gakiza zitanga, experience zacu nta gakiza zitanga, ariko ijambo ryayo, ijambo ry'Imana niryo rijya rigira icyo rihindura mu buzima bw'abantu bayo. Ikindi ndashaka kubanza kugufelicita kubwa nkunda ijambo cyane, ibikorwa byiza bijya bishimwa. Ndashaka kugufelicita kubw'uyu murimo watangiye, umurimo utoroshye. Umaze umwaka, le 16 janvier mura celebratinga umwaka umaze ukora, ni ibintu bidasanzwe kuvuga ngo buri cyumweru cyangwa buri kwezi ufite ijambo usharinga ugeza ku bwoko bw'Imana. Ni umurimo ukomeye cyane, turabikubahiye kandi Imana igukomereza amaboko. Urugendo ni rurerure, ariko yatangiye umurimo niyo kwizerwa no kuwusohoza izawusohoza. So theme ya tujye ku rundi rugero cyangwa ku rundi rwego, ni theme ngewe mpamya cyangwa numva nifuza ko buri muntu wese yajya agira, cyane cyane ku mpera z'umwaka no kuri debut yawo. Abantu benshi dukunda gukora ama resolution, umwaka waba ugiye gushira cyangwa ushize, ukicara ukavuga ngo umwaka ndangije wagenze gute, hanyuma ngiye gutangira, ngiye kuwutangira gute. Deja le fait yo kuba uvuye mu mwaka umwe ugiye mu wundi, iyo ni next level, urwo ni urundi rwego ubugiyemo. Noneho umuntu agatekereza ngo ibyabaye, ibyo nakoze, ibyo naciyemo, ibyo nakoze neza, ibyo nakoze nabi umwaka ushize bimeze bite, ariko noneho nakora iki kugira ngo byiyameliore. Ibyabaye byiza nkore byiza kurushaho, ibyabaye bibi sinongere kubikora uyu mwaka ntangiye. Iyo mentalite nitubwira ko naturellement umwana w'umuntu yakozwe cyangwa yaremewe guhora yavanse. Umwana w'umuntu yabihayariza atabihayariza, nature uko ibihe bimeze byaturemeye ko tugomba kuva ahantu hamwe tukajya ahandi. Nimba mva muri 2024 njya muri 2025, n'urundi rugero ubundi Imana yari duhaye cyangwa nature yakoze ko tujya ku rundi rwego. Ubwo ama resolution yo twicara tuyakora nuko mentalement tuba turatekereza ngo ni iki, ni he handi twajya. So uravuga ngo ni icyifuzo cyanjye ubundi ko umuntu wese, umwana w'Imana yakagombye gutekereza ngo what's next, ni yihe level yindi ngomba kujya. So ni ikintu cyakagombye kuba utagikora ugikore, cyane cyane ku mpera y'umwaka, no ku ntangiriro yawo ujye wicara uvuge ngo ubwo ndangije iyi level y'uyu mwaka ngiye kuyihe yindi. Ubwo ibyo ni mu buryo nari mvuze ngo buri naturel, ni ibintu biri naturel twakagombye guflowinga nabyo. Ariko noneho tugiye wenda mu bintu biri concret, next level, njye nabanza nkabaza ngo umuntu ajya gutangira gutekereza next level, indi ntera runaka ugiye kujyaho cyangwa ushaka kujyaho, uyitekereza bitewe n'indi uriho. Sinzi ko bi making a sense. Nimba ntekereza igikurikiraho ubundi ndi hehe, ni ikibazo nibaza, ni ikibazo nawe wakwibaza. Urashaka kujya ku yindi level, ariko iyo uriho yo ni iyihe? So hari abantu twicaye tutazi naho turi mu buzima bwacu bwa buri munsi, yaba ari ubuzima bwa Kristo, uhagaze he, uri kuyihe level ubundi, mu buzima bwa buri munsi, mu kazi, mu mashuri, mu mibereho, kububatse muri mariage yawe, uri kuyihe level mbere yo kuyifuza kujya kuri level ikurikiye. Utaramenya level uriho, biragoye ko wamenya na level yindi ugomba kujyaho. Iyo ni na challenge tugira. So hari igihe tubyumva abantu bakabivuga mu ma eglise, bajya baduha amagambo y'umwaka, tuvuge nk'iyo kuri nkunda ijambo, iyi niyo theme y'uyu mwaka.
barakubwiye ngo ugomba kujya ku yindi level. Hari uwo bicanga akavuga ngo ndashaka kujya ku yindi level ariko ntamenye uko abigenza kuko ntazi na level deja ahari. Urashaka kujya kuri level 10 ariko maybe nta nubwo uri kuri 9. Ntuzi kuri 9, ntuzi kuri level y'8 cyangwa ya 7. So ni gute uri bujumping ku yindi level utazi level uriho. So noneho question ya kabiri, nimba uzi level uriho, urimo urayikora hiki? Urimo urayikoresha ute? Uko ukoresha level uriho nibyo bidetermina ko ujya kuri next level. Nimba ntacyo urimo urakora kuri iyo level, ntabwo uzajya kuri next level. Nimba level uriho aho uri ubu ntacyo urimo urahakorera, ntacyo urimo urakora, ntabwo uzajya kuri next level. Ntabwo bishoboka. So ikibazo gihari gikomeye nuko swa tuzadindira, uzaba stagne, uzagumaho. Ariko ikindi kinababaje kurushaho nuko haba harimo potentiel yuko usubira inyuma kurushaho. Iyo utarimo urakoresha neza aho uri, bikubuza kwa avansa, bikakudindiza cyangwa bikanagusubiza inyuma. Ubwo rero ngiye mbere yuko tujya kuri next level, ndashaka kubanza guchallenging umuntu urimo uratureba, nkubwira ngo banza umenye deja level uriho. Hanyuma nimba uyizi, urebe nimba urimo urayikoraho icyo wakagombye kuba urimo urayikoraho, icyo Imana yagushyiriye aho hantu. Iyo level uriho hari impamvu yiriho mu gihe gisa nk'iki. Utayikoresheje neza bizakubuza kwa avance. Ndagushishikariza rero, menya level uriho ubu ngubu muri aspect z'ubuzima bwawe bwose, mu mpande z'ubuzima bwawe bwose. Umenye ngo ndi kuri level runaka, ariko kandi iyo level ndiho dore uburyo ndimo ndayikoresha mu buryo izambera escalier yo kujya kuri next level. Ndacyafite umwanya. Ikindi kintu nibutsa, ubwo turavuga muri cadre y'abakristo, notari umukristo urabyumviraho, ariko nk'abakristo duhamya neza ko hari umugambi mwiza Imana itwifuzaho. Imana mu mugambi wayo ku mwana w'umuntu itwifuzaho kuva kuri level imwe tujya ku yindi. Ijambo ryayo ratubwira ngo izi ibyo yibwira kutugirira. Buri munsi Imana izi ibyo yibwira kutugirira. Eske buri munsi iyo uhugezeho cyangwa iyo ushoje umunsi wawe, uba ushobora guhamya neza ko hari neza y'Imana cyangwa hari umugambi w'Imana wasohoye ku buzima bwawe? Hari umugambi w'Imana wasohoye ku buzima bwawe, hari level runaka wazamutseho. Ngiye kubisubiramo. Nimba Imana izi ibyo yibwira kutugirira ari ibyiza, ari umugambi mwiza w'amahoro, buri munsi waremwe n'Imana haba hari level runaka mbagomba kuba navuyeho nanagiyeho. So iyo umunsi wawe urangiye, ushobora kureba ugatemwanya, wewe nyine ugatemwanya, ukavuga ngo hari umugambi w'Imana na stepinze ninjiyemo, nakandagiyemo, cyangwa wasohoreye ku buzima bwanjye. Iyo ntabyo, no kuvuga ngo wabaye stagne. Ushobora kuri muragendera muri grâce y'ejo, kandi hari grâce y'uyu munsi Imana yari yaguteganyirije. Rero nimba ushobora kureba umunsi bwije ukavuga ngo hari iki gishyashya nabonye mu buzima bwanjye, hari grâce y'Imana nabonye ku buzima bwanjye, hari umugambi w'Imana mpamya neza ko nakandagiyemo, next level deja uzawayigezeho. Reka dusome ijambo peut-être rishyigikira iri jambo maze gusoma kugira ngo bitahe amagambo yanjye gusa. Reka dusome mu Korinto ba kabiri igice cya 3 umurongo wa 18. 2 Corinthiens 3:18 haravuze ngo ariko twebwe twese ubwo tureba ubwiza bw'umwami tubureba nko mu ndorerwamo mu maso hacu hadatwikiriye, duhindurirwa gusa nawe, tugahabwa ubwiza buruta ubundi kuba bwiza nk'ubw'umwami w'umwuka. Ngiye kubisubiramo. Ariko twebwe twese ubwo tureba ubwiza bw'umwami tubureba nko mu ndorerwamo mu maso hacu hadatwikiriye, duhindurirwa gusa nawe, tugahabwa ubwiza buruta ubundi kuba bwiza nk'ubw'umwami w'umwuka. Ni ukuvuga ngo umunsi ku wundi nahamagariwe gusa na Kristo Yesu. Kristo Yesu ni mugari cyane, ni munini. Ukuntu asa ntabwo tukumenyera, nta nubwo tukurangiza, nta hantu umuntu yazagera wavuge ngo ubu namaze gusa na Yesu bikwiye. No, ubwiza bw'Imana ko ubonye no munsi,
ejo ububonaho kurushaho, ejo ukabubonaho kurushaho. Uko niko natwe twahamagariwe kumera, twahamagariwe kuva mu bwiza tujya mu wundi umunsi ku wundi. So ushobora kudetermina nimba ubwiza ubuvamo umunsi ku wundi ujya mu wundi, cyangwa ushobora kudetermina ku bwiza bw'Imana uri ubuvemo umwaka umwe ku wundi, nkuko ushobora kudetermina nimba ubwiza bw'Imana buzagenda buhinduka buba bwiza buri myaka 10. Ni wowe udetermina igihe ubwiza bw'Imana transition ibera. So umunyabwenge aharanira cyane gusa na Yesu umunsi ku wundi, byanashoboka umunota ku wundi, kuko Yesu ni mugari cyane. Wasa nawe ntibirangire kugeza umunsi tuzagera mu bwami bwayo dutashye. Ariko tukiri hano ku isi twifuza cyangwa duharanira gusa na Yesu umunsi ku wundi. Uko tuva mu bwiza tujya mu wundi, ni level imwe tujya mu yindi. Ibyo ntabwo biri limite gusa nimba navuga ku buzima bw'umwuka, oya, no mu buzima busanzwe, ubwo twita busanzwe bw'isi. Mu kazi kawe birashoboka ko wava mu bwiza ujya mu wundi, muri mariage yawe birashoboka ko wava mu bwiza ujya mu wundi, muri marche yawe rero n'Imana cyane cyane birashoboka ko wava mu bwiza ujya mu wundi. Iyo isi y'umwuka wayishoboye yampakta n'ubundi buzima bw'ahandi hose hasigaye. Rero ndagushishikariza, haranira cyane gusa na Yesu umunsi ku wundi, uharanire kuva mu bwiza ujya mu wundi. Nibyo twateganyirijwe, nibyo Imana itwifuzaho, nibyo yaduteguriyeho. Ariko Satani ni ku bwanjye nawe gushyiramo imbaraga zibidushoboza kubigeraho. Indi point wenda navuga nuko kuri wewe wamaze kuva mu bwiza bumwe ujya mu wundi, kuri wewe wamaze kuva muri level imwe ujya mu yindi, ikintu kijya kitubuza kenshi kwa avance iyo level cyana yigezemo. Ikitubuza kwa avance nuko kenshi tujya muri iyo level tutari prepare mu buryo bwose bukwiriye. Nkaba naharaniye cyane, nasenze cyane, nasomye ijambo ry'Imana cyane, ngeze kuri ya level runaka. Ariko iyo mpageze ho mbitwaramo gute? Ibyo biragaruka kuri question ya mbere nabajije, est-ce que level uri urayizi? Nimba uyiriho uri murayikoresha gute? So abantu twaradindiye, tudindira kuko Imana kubw'ubuntu bw'Imana twageze kuri ya next level twifuzaga. Turahagera ko tuhagera dusanga tutari prêt, tutariteguye. Ntitwiteguye kuko tutazi aho twari tugiye uko ari hameze. So hari ahantu Imana igushyira, ariko kuko wahashatse, kuko wahasengeye, ukaba wariteguriye kuvuga ngo hariya nimpagera mfite ibikenewe byose byo kubaho hantu. So kenshi ntabwo tuba turi prepare ku bana b'Imana cyangwa ku bakristo, ntabwo tunaba prepare mu ntambara tuzahasanga. Next level y'ibyiza ni na next level y'ibibi, ni na next level y'intambara, ni na next level ya Satani. Satani iyo ujya kuri next level ntabwo yicara gutegereje gutya kureba ngo Liza agiye kuri next level, bravo, no. Arwanya cyane kujya kuri next level. Iyo uhagiye rero nawe aba yateganyije izindi mbaraga zigusanga kuri next level yawe. Kenshi rero tujyayo tutari prepare, tukajyayo nta masengesho. Kuba prepare, hari kuba prepare bitewe n'icyo na level uriho. Sibyo wenda nimba ari mu kazi, Imana iguhaye promotion runaka, ifo kuba uri prepare kubw'ako kazi. Bivuge niyo mu buryo bw'umwuka ni gute tuba prepare? Tuba prepare dose. Ni ukuvuga ngo aho hantu hashya ngiye ngomba kuba sûr et certaine ko package y'amasengesho afite iri suffisant, ihagije kundindira hariya hantu muri next level ngeze. Amen. Ako gasubiremo. Next level yanjye Satani arayizi kandi antegerejeyo. Hari intambara ziriyo ningenda ntari prepare mu buryo bw'umwuka, mu buryo bw'amasengesho ari bwo budukomeza nk'abana b'Imana. Nkajyayo ntafite backup, ntafite ikizasupportinga mu gihe ndiyo, intambara nzasangayo ushobora kutazishobora. Kenshi rero tugerayo rimwe na rimwe hari imigisha, hari next level zacu tugeraho tukazihindura nk'umuvugo, kubera ko twagiyeyo byakagombye kuduhira, ntibyaduhira. Impamvu bitaduhiriye suko Imana yari yatubeshye, suko tutari twakandagiye muri next level yacu, ariko nuko twagiyeyo intambara twasanzeyo zisanga tutari prepare, ziratunaniza.
ibyari kuba umunezero biduhindukira amarira, ibyari kutubera umugisha tukabyinjoyinga biduhindukira icyo nakwita umuvumo. Rero mu gihe usenga uvuga ngo next level, itegure ushakisha ibikenewe bisabwa muri iyo level ugiyeho, ariko ntiwibagirwe gusenga konyine niko kuzagushoboza gutsinda intambara na Satani ugutegereje muri next level yawe. Ngira ngo nabangarukirije aho, sino twagenda kure. Cyangwa reka nongera akangaka mvuge ngo umuntu amenya gute ko next level ye yagezeho. Nico ngenda kubaza. Ni ikibazo ca mbere. Ni gute umuntu yakwicara akavuga ngo birakwiye ko njya kuri next level. Yeah. Next level nta na rimwe uzayijyaho, nta na rimwe nzayijyaho ntaraba frustré ya level ndiho. Yeah, that's a good one. Oui. Frustration mvuga sinzi nimba nayita iyejejwe, nta frustration yejejwe ibaho, ariko mu byumve ugomba kurambirwa n'ibyo uriho, ugomba kurambirwa n'ibyo urimo, ugomba kurambirwa na environnement urimo, ugomba kurambirwa n'iyo level. Yes. Itarakurambira utarumva ubuza amahoro kuburaho, ntabwo nta next level uba uteganya kujyaho. Hari ahantu ugera ukumva kenshi abo bantu hari n'ukuntu baba malentendu. Iyo ubonye umuntu asa nk'uri frustré, mwibaza ngo yabaye umunyamahane, mwibaza ngo yabaye umunyamubiri, ariko kenshi nuko aho hantu muba muri we aba asigaye yumva adafitinga in, haba hari ikintu kimuniga kimurambiye, yumva abuze amahoro, agashakisha ukundi kuntu rero yapersa kugira ngo ajye mu yindi level. Abantu bamuzungurutse ni gake bamwumva. Ahangaha reka mfungure parenthèse vuga ngo make sure ko abantu uri kumwe nabo ari abantu bakuboostinga kujya imbere, batakwemerera kuba muri zone ya confort. Abantu bazabona ko wabuze amahoro aho uri, bakavuga ngo buriya igihe cyawe cyageze cyo kugusoni cyo kujya ku yindi level, kandi wahajya bakagusapotinga kujyayo, ntibabe abakugarura hahandi. Kuko hari ikintu kiderange abantu mu gihe muri cercle yanyu hari umwe ugiye, abasigaye babaderange cyane. So rero abantu ugendana nabo cercle yawe nabagupfuriga bashaka ko mwigumanira muri bya bindi, muri ya level, cyangwa n'abantu babona ugiye kumuvinga on bakakubwira ngo genda, ahubwo natwe tukuri inyuma, twereke uko ubigenza natwe tujye kuri next level. Parenthèse ndayifunze. Utarabura amahoro y'ibyo urimo yahuri, ntabwo igihe cya next level kiba kiragera. Kandi y'icyo cyaje ukanabimenya ko next level igihe cyayo cyageze, tugira Imana dufite Mwuka Wera ajya dushoboza ku jumpinga tujya ku yindi level. Ibi tuvuga ntabwo ari imirimo y'abana b'abantu, ntabwo ari nge nicara mvuge ngo rero ngiye kuri next level. Oya, ijambo ry'Imana ni ijambo nkunda cyane, nkunda kuvuga, niyishyira muri twebwe ngo le vouloir et le faire, niyishyira muri twebwe gushaka no gukora. Sinzi niba ari uko bivuga littéralement, ariko niyo meaning y'iryo jambo. Iyo wumva ko kantu kakubuza amahoro, kakwereka ngo ahantu uri ntabwo ngomba kuhaguma, menya neza ngo buriya Mwuka Wera w'Imana arababwira ko ngomba kumuvinga on. So rero Imana niyo kwizerwa, uko ishyira muri wowe ko igihe cyawe cyageze cyo kuzamuka, ni nako iguha imbaraga zigufasha kuzamuka kujya kuri next level. Imana ibahe umugisha. Amen. Thank you so much, Mama Lize. Byari biryoshye cyane, numva wo banda. Amen. Ko kantu hereje ko kararyoshye cyane, niko nagira mvuge ko niko nagira ndakubaze ingene nyene wumva ko hageze kuja kuri next level. Nari ndiko ndiyumvira uri kurabivuga, ndavuga mbega bigenda gute iyo umuntu yumvise ko yabuze amahoro nyene, atakiri confortable niyo ntuzenya environnement arimwo, mugabo kubera ko aciye acinyizwa bagashaka umugumiza ngaho, ugasanga ntariko araba entendre, ntibariko baramutahura abamukikuje, akaca acika intege bikanka ko abandanya. Ntibishobora gushika umuntu akaca hagarika akavuga ati kumbure nayo ko ndarota, kumbure
sinzi nivyo nashaka kugira akaca bihebera ngaho onye mbega aho umuntu none aba ahisemo neza abahisemo nabi cyane ariko ni realite ni ibintu bihari cyane niyo mpamvu navuze ngo nubwo nagize ngo naga parenthèse ugatindeho cyane kuko ni ibintu bitubuza kwavansa cyane environnement turimo abantu turi kumwe nabo cyane uwa mbere na mbere ukubuza kwavansa ni wewe ubwawe hari igihe wireba ukumva ibintu birimo birabira muri wewe ukumva ibintu wumva ushaka gukora ngo ati bon ntibishoboka tout simplement ngewe hari ahantu ni gute naje gusanga ubwoba bwinshi umwana w'umuntu agira ni ubwoba bwa reka ndeke kubyita inconnu ni ubwoba bwo kubona vision yaho Imana iraguhamagarira wowe wenyine ukabireba ugasanga imbere y'iyo vision uri gato cyane ukavuga ati wapi biriya bintu byakora kana ariko ngewe hariya ntabwo ari ahanjye ngendaguma uwa mbere umwanzi wa mbere ni wewe ibyo wibwira nibyo bya mbere kudindiza ariko environnement abantu muri kumwe cercle yawe igufiteho imbaraga zitangaje encore une fois gira attention cyane nushaka ubeho nta nshuti ufite uvuga uti ubu ngubu guhera none ngiye gushakisha inshuti nakwita inshuti za destiny inshuti zitazaca intege umuhamagaro ahubwo zizamfasha kuwinjiramo wagira umwe wagira babiri beza aho kugira ngo ugire benshi bagupfuni bagusubiza hasi ariko iyo ni reality hari abantu benshi batageze ku byo batagombaga kugeraho icyambere n'umuntu ubwe kwilimita ariko kandi no kugira environnement mbi ikibazo rero cya environnement mbi ni iki umuntu ashobora kutabyibonamo ushobora kuba limitation wowe ubwawe bitewe nuko wireba ukavuga uti bon ngiye sinashobora ariko environnement yifite nziza entourage yawe yari nziza ishobora kuzika igatsinda ijwi ryawe ikavuga ati no Karine wewe uribwira ko udashoboye ko twe turakureba turabibona ko bishoboye n'ubu ndibona bikubwira by the way urashoboye nabyo ndibwira ko birenze yamaye ide n'amavision menshi ufite urabishoboye so iyo ufite environnement nziza ufite entourage nziza yo irazika kuboostinga ikakubwira ngo nubwo wibwira ko udashoboye ariko urashoboye ariko no ribaze ubaye ufite entourage mbi wowe ubwawe ukabanza ukisuza estima ariko nawe ndakakubwira ati umva iyicarire biriya wewe uri pasa muremure niko mu Rwanda asigaye bivuga kuki ugiye kwipasa muremure no so turwanye cyane abantu batubwira amagambo ari negative abantu batubwira ashobora kutagutuka ariko nanone nta gusunikire kujya imbere so ibyo tubyirinde twibuke ngo dufite ijambo ry'Imana umuntu wundi wuzuye mwuka wera afite n'ijambo ry'Imana ntiyakagombye cyane kwita ku byo we yibwira no ku byo abantu bamuvugaho kuko ikiruta byose dufite ijambo ry'Imana rifite icyo rituvugaho icyo rero ndabashishikariza ngo nta handi uzakimenya usibye gusubira mu ijambo ry'Imana nukavuga ngo hariya bundi ko abandi bose bambwiye ko ntashoboye Imana yo irambwira gute Imana nibibwiye gushobozwa byose nayo indi mbaraga shobozwa byose na Kristo imbaraga Bibiliya niko ibimbwiye ubwo ndahitamo iki ndahitamo ko nta mbaraga afite kuko inshuti zanjye zabivuze kuko nabyibwiye cyangwa ndahitamo ko ijambo ry'Imana ryamariza neza ko shobozwa byose na Kristo Yesu imbaraga so hamwe n'iyo environnement biriho ariko kandi dufite n'ijambo igeza rikavuga ijambo muri twe rikabarema rikaba ikintu nyakuri mu buzima bwacu wacishijemo akantu ko kuvuga ngo hari igihe umuntu yiraba donc akisuza estima ngo akavuga ngo bijya ngo ni vya bariya ariko turibagira ko bariya ntuzi iyo bavuye ntuzi aho bahereye kumbe nabo mu ntango zabo bari muri iyo frustration rimwe nabo nyene bari ko barisuza estima nkuko nawe uri suza estima no munsi rero bivuze ngo nturabe gusa aho ubona bariya bageze kuko ntuzi aho batanguriye ahubwo wowe hagarara kuco Imana iri kwirakubwira uvuze ko onye nibuka ngitangura igikorwa ca nkunda ijambo waruvuze ngo hariho n'igihe usanga batanabikubwira neza mugasanga ukuntu bifata imbere y'iwawe hari n'igihe banabicisha mu mwuka kugira gusaba guca intege ndibuka yuko hariho abantu bambwiye barashika kuri 3 gitangura ngo urisure ko ibyo ntiwasenze umva ni kuvuga
bariko baragusemamo somehow confusion utangure wiyumvire mbega burya ariko je nkavuga none burya nokora ibintu nk'ibi ntasenze burya no kwaduka ni ushima atari n'ibintu vyoroshe niko maze kuvuga n'abantu benshi guhagara kuri kamera ukanavuga si ikintu corohera abantu benshi rero kuba no bikora gutyo onye ntabwo ari ibintu niyadukije gutyo onye ngo ngire naravuga gusa nkavuga nti ego narasenze kuko ntibiba binasiguye wanashima ko wisigura cyane gose oya mu gihe wowe uzi ico wavuganye n'Imana uzi aho Imana iri kujana uzi vision Imana igufise ko uzi amasengesho ugira mwibanga yawe n'Imana just keep going nta kindi kubera ko iyo point wavuze ni ikomeye cyane niyibuza abantu kwa avance abantu environnement abantu baratinya hari gihe abantu batinya kubera abantu babakikuje akavuga yombe bazovuga gutembega bazoganda gute ndakunda ijambo umwigisha pasteur narimvuze umwigisha sorry ndakunda ijambo pasteur kuri eglise yigeze kuvuga igihe kimwe aravuga ngo murazi ingabire z'Imana ziryamye hajya mu kaburi ati abantu bapfanye ingabire batigeze bazikoresha kubera kwisuzugura kubera kwisuzestima kwishira hasi abantu baryamanye ingabire hajya mu kaburi nibagira uko bangana ati rero nureke gukoresha ingabire Imana yashize muri wewe kubera yuko hari abazipfanye kandi Imana yarazibashizemo hari hico yari keneye ko bakora peut-être hariho imitima yarikeneye kwikira through you biciye muri wowe abantu bagahinduka abantu bakihana bagakizwa ariko wowe warisuzuguye wigumiza hasi bituma utaduga bituma udakora ico Imana yari yarakuremeye cakindi wavuga ati imigambi Imana idufitiye ku munsi Imana irakenera yuko hari hahandi hantu tugera Imana idushoboze cyane gose hanyuma wavuze ngo ati iyo umaze kumenya next level uriko uragomba no kumenya ingene uri kurayikoresha mbega uri gukora iki mbega uri kwifata gute muri iyo level urimo kugira ngo uzonamenye ngo harageze konja ku yindi level mbega umuntu amenya gute level ariko arabisengera bigenda gute numva nyene umenga twokivuga ko reka mbanze subire inyuma gatoya hari akantu ruvuze ko abantu bakubazaga ngo ese warasenze icyo ni ikintu nkeneye gusaba abazadukurikira natwe ubwacu twiyibutsa tugire attention cyane ku bantu batubaza amakestion adakenewe ntabwo tuzababuza ariko tubirinde kuko nkunze ukuntu uvuze ngo hari nubwo biba bidakenewe ko bisobanura twirinde gusobanura ibintu bidakenewe kuko bishobora gusema doute mu mutima wawe kuyivanamo bikakugora bikaba byagusubiza inyuma reka mvuge ngo bikaba byenda gutwara mu cyaha Adamu na Eva niko babeshywe Satani ntabwo yaje ababwira ibindi bintu bidahari yafashe ibyari bihari aba ari byo akoresha abasomamo doute iyo doute n'ubu twabaye ba victime kugeza n'ubu harya Imana yaravuze ngo nibyo so numvise bisoundinga exact nk'ibyo wabaze harya warasenze so nimba umuntu atasenga agakora ibintu nk'ibi nabyo Imana ibishimirwe kuko hari indi mirimo myinshi cyane hanze umuntu yakora nibi so nimba umuntu abyutse mu gitondo agahitamo gukora neza atanga ijambo ry'Imana nushaka utarasenze it's fine sibyo ariko hari ikintu uvuze ngo kubyuka buri gitondo ujye imbere ya kamera hari imirimo dukora y'ubwami bw'Imana udafite icyerekezo cy'Imana udafite umwuka w'Imana utaratumwe n'Imana utabimaramo kabiri so kuba umaze umwaka uri murabikora umuntu ashobora kwibaza ngo ni umwaka umwe gusa ariko ntabwo ari umwaka umwe gusa hari byinshi cyane byakagombye kugutera uhagarika ugitangira ukwezi kwa mbere so kuba rero wararangije amezi 12 ntabwo ari bito ntabwo ari ibintu umuntu yakora abikoreshejwe inyama n'amaraso oya haba hari umwuka w'Imana uri inyuma yabyo ariko kandi imirimo myiza yose tujye duharanira kuyikora so uza kubaza ngo ese wabanje gusenga uzamureke
ukomeze gahunda wavuganye n'Imana. Amen. Turagarutse kuri warubajije ingene umenya level ukoresha niba uri murakora icyo ugomba gukora kuri level yawe. Dufite umwuka wera w'Imana. Uwo ni umuntu tujya twibagirwa kenshi tukamuvana muri gahunda zacu. Umwuka wera w'Imana twamuhawe nk'umufasha, twamusigiwe nk'umufasha. Nkunda kimwe mu byo akora ngo ni ukutwigisha no kutwibutsa. None se umuntu ukwigisha akakwibutsa nicyo utamubaza ngo akwigishe, nicyo utamubaza ngo akwibutse. So nimba wumva uri perdu, utazi icyo ugomba gukora aho uri, soma ijambo ry'Imana, senga, hamagara mwuka wera. Tout simplement hamagara mwuka wera ajyaza akarevealinga ubushake bw'Imana mu buzima bwawe. Nta yindi formule. Umuntu ashobora kukubwira ngo reba iyumve uko ubyiyumva muri wowe, wumva icyo ushaka gukora, nabyo byashoboka. Hari ikintu ushobora kumva wiyumvamo ukavuga uti ngiye kugikora, ndahamya neza ko ari Imana ikinshakaho. Ariko mwuka wera ndagusaba ngo ntuzajye umuvana cyangwa umushyira kure mu buzima bwawe bwa buri munsi. Hari igihe twibwira ngo Imana na mwuka wera tubakeneye mu gihe ibintu byakomeye cyane, turi mu bibazo, turi mu bitero, ukamuhamagara. No, ntabwo twamuhawe kugira ngo abane natwe mu bihe bikomeye gusa. Mu buzima bwacu bwa buri munsi ndi kuri level runaka, sinzi icyo nahamagariwe gukora. Ese aha hantu mbashinzwe iki muri eglise aho uri? Ese ubu muri eglise muri uyu mwaka ubundi nshinzwe gukora iki? Niki nakora? Aho naho mwuka wera w'Imana ajya haza akaguhishurira, akakubwira icyo ugomba gukora nuko ugikora. Kandi umwuka wera ni mwiza, araryoshye, ntabwo abikwereka gusa, aza akanagufasha ukabikora neza nk'uko Imana ibyifuza. Rero ndagushishikariza, byaba bibabaje urimo urahiga impamvu yawe yo kubaho mu gihe gisa nk'iki. Icyo ushinzwe gukora muri iyi level uriho, we exclude Imana, we exclude mwuka wera. So mbere yuko ujya gushakisha ibyo bintu, pfukama uha Imana umwanya, uyibaze ngo ndaha n'icyo wahamagariye kuhakora. Nzi neza ko hari ikintu kiri specific Imana yaguhamagariye, yampamagariye gukora mu gihe gisa nk'iki. Imana ibaha uvuze point ikomeye cyane, mwuka wera. Mama Lize, tuzogaruke kuvuga kuri mwuka wera. Mwuka wera ndumva yo topic yonyine, kuko ndakunda inyigisho zo kuri mpwemu yera, kuko udafise mpwemu w'Imana nta nico wonakora, nta naho wonagera. Niba namavuga yuko mpwemu w'Imana niwe servo y'umukristo. Mpwemu w'Imana utamufise, I don't think ushobora no kwita umukristo agira mpwemu w'Imana. Ni ikintu nkeneye ko tuzovuga ko one day kirakenewe kuvugwa cyane, kuko ni n'inyigisho zitakunda kuvugwa rwose, ariko mpwemu w'Imana niwe akora igikorwa gikomeye cyane mu buzima bwacu. Turamukeneye mu buzima bwa Kristo, turamukeneye. Ikindi twibuke ngo niwe unadufasha, niwe wenyine ushobora gutuma uhagarara hahandi bose babandi ibyo twahereye tuvuga. Ya environnement, ya entourage yawe, igihe bose bakubwiye ngo ntibishoboka, mwuka wera w'Imana niwe usigara ari ryo jwi ryonyine riza rikakongorera kukubwira ngo warahamagawe kandi ndi kumwe nawe. Niwe wenyine. Utamufite rero, uhereye kuri wewe uzilimita, abo muri kumwe basho kukuzibira. Ntituvuze noneho n'imbaraga z'umwanzi zitajya zishimira ko dukora umurimo w'Imana, cyangwa tugira icyo dukora dutera imbere tujya kuri yo next level. Udafite mwuka wera byakugora guhagarara, udafite mwuka wera byakugora kwa avance. That's true kabisa, ko nukuri. Wigeze no kuvuga ikindi ngo ingene isi y'umwuka impacta cyane ubuzima bwa misi yose, bikanatuma umva nyene tutaja ku yindi level. Mbega ni gute isi y'umwuka impacta ubuzima bwa misi yose? Isi y'umwuka deja tureka tumenye ngo tuba mu isi y'umwuka, turi abanyamwuka mbere y'ibindi bintu byose. Uko turi abanyamwuka twe twizera, hari n'indi si y'umwuka ya Satani turwanya. Ijambo ry'Imana ravuga ngo Satani yaje kwica, kwiba no kurimbura. Niyo misiyo ariho, kandi we ntabwo ayikora mu ntege nke. We ayikorana imbaraga, ayikora tugira intege nke. Nitwe tugira intege nke, birababaje cyane. Kandi dufite Imana ishoboye byose muri twebwe, tugira intege nke.
tugira intege nke ariko satani we ntabwo ahwema ntabwo yicara abamukorera ntabwo bicara bahora bakora basenya bica barimbura niko kazi kabo so ni ukuvuga ngo ibyo twita byo mu isi y'umwuka birarwanywa nabyo bikarwanirwa no mu isi y'umwuka nimba hari icyo Imana yamvuzeho hari next level ngomba kujyaho satani arimo arakureba kugiye kuyijyaho arimo arakureba umenye ngo ukuri murateganya kuyijyaho arimo arateganya ikizayica ikizayirimbura ukuntu yayiba niyo mpamvu navuze ngo usabe kujya kuri next level ukorere kujya kuri next level ariko uniprepara mu buryo bw'umwuka ari bwo buryo bwo gusenga ugira amasengesho aku backing up agusupporta unagirije muri Imana rigusuporta ibyo bintu bibiri nibyo byonyine bizagushoboza kuguma kuri next level wagezeho bikanagufasha no gukora icyo ugomba gukora kuri next level bikanagufasha kongera kujya ku yindi next level zihoraho ntabwo turi limité next level zihoraho ariko iyo tutari prepare satani waba ari prepare akadusanga tukamusangayo nako tumusanga yari prepare we avuga ngo uyu muntu ndaje mu kubiti kandi azahana akora akatudestabiliza azahana akora akatudindiza azahana akora tukaba twata umurongo iyo rero tutari prepare ngo tube turi focus tuzi ngo dore aho tuba turajya dore icyo twahamagariwe gukora ni iki ngiki aratudestabiliza ntabwo bitangaje kubona abantu twari tuzi bakomeye mu mwuka ari abakozi b'Imana ugasanga umuntu nimba navuga ngo yaraguye reka mbivuge gutyo muri notre parenthèse ugasanga yaraguye cyangwa yagiye mu ntege biba byaragenze gute hari ahantu aba yaragiye akagonga agasanga ntabwo ari préparé bikwiye asanga ntabwo ari préparé bikwiye akadindira reka nongere ngaruke ku kintu cya entourage iyo ufite entourage nziza iyo bakubona ko wagonzwe babona amasengesho yawe atagikora nawe uyareba ukumva nta nayo agihari entourage ishobora kuza igapfukamana nawe ikakubwira ngo tuzi umuhamagaro wawe tuzi icyo Imana yashyize muri wewe turapfukamana nawe dusengane nawe uhaguruke environnement entourage irakenewe cyane mu buzima bwa Gikristo Imana iri kumwe natwe mwuka wari kumwe natwe ariko abantu baza kakubera amaboko barakenewe mu buzima bwa buri munsi igihe wagonze byashitse ukagera ahantu ugasanga biranze hari andi maboko aba agomba guhaguruka akabana nawe ariko wowe ku giti cyawe menya ngo satani ntabwo ahwema ashinzwe kukwica ashinzwe kukwiba ashinzwe kukurimbura n'ibyo ukora byose ugomba kuba tayari ugomba kuba prêt yo kurwana nawe urwana nawe si ukundi ntabwo turwana ibifite inyama n'amaraso oya uzamutsinda gusa igihe uzuzura ijambo ry'Imana ukaba no mu gihe cy'amasengesho ukaba mu buzima busenga niho honyine niyo garanti yonyine dufite yo gutsinda satani sinzi ko asubije neza oya nabyo neza cyane kandi uvuze ku kintu nyine nari nzi ko duhava dusura tukavuga ko cingene satani level yose ugendako ko mugenda muri mbiri hasigara inyuma muri mujana wabivuze ko bivuga cyane ibuka kuri Yobu ingene Imana yabwiye satani ati wabonye umugororosi wanje Imana satani aramubwiye ati none ntiwamuhaye byose hari ico utamuhaye ubona yoreka kugushima gute yoreka kuba umugororosi gute ati nufata ubikoreko aragenda ibintu byose arica ibintu byose arakuraho muga Yobu ngo abandanya ashima Imana ngo avuga ngo navuye mu nda ya mama ndi gusa nzoyisubiramo ndi gusa izina ry'Imana rihabwa icubahiro ariko ico nibukiye ingene no kuri iyo level yaho nyine naho nyine yaramusanzeye akuzi level Imana yonyine igutemanyiriza yonyine ikakora bavuga ngo uriya umukiranutsi wanje wamurebye wamubonye ariko yongera aragaruka kandi arabona ko ivyo yabirenganye ivyo kumwicira ibintu byo kumwicira abana byose yabirenganye yavuze ngo izina ry'Imana nirishimwe satani angera avuga ati none umubiri wiwe se hari cyo wabaye reka tukore no kuri umva naho nyene araduze Yobu yavuye hariya yaduze mugabo naho nyene araduze aramusanzeye no ku mubiri naho nyene aramusanga ko kugira ngo arondere gusingene amusubiza hahandi ho kwidodomba kuva ku Mana na environnement noneho cyane nayo turaje nayo irahaguruka nibaza kandi ko iyo tutahagaze neza kuri level
turiko ngo tuyihagararemo nyene kwa kundi wabivuze ko tuba dukeneye amasengesho kuba ufise backup nyene y'amasengesho ugashobora guhagarara udatsinzwe ntusubire hasi iyo utahagaze neza ngo ugire ubivemo mu nyuma bivamo kwidodomba gutuka Imana kuva kubona yuko Imana yaguhevye kubona ko Imana atacigishoboye kuri wewe kubona yuko urumva usanga mu nyuma uciye uja mu rubanza n'Imana ariko nta numwe ashobora kuja mu rubanza rw'Imana ugiye kubiraba muri yo urabona ingene hageze igihe agatangura kuburana n'Imana ariko Imana iramubwira ati mbega je ndemi sinijoro wewe wari Imana iratangura imukubita ibibazo ubuyobo ngo carihana avuga ati noneho nta mu yandi majambo numva umenga nta kuguma kuri level Imana idushaka ko canke turiko gushikaho tuzorambirwa no kuja ku yindi bidusaba gusa kuguma dutrusting Imana kandi tugasenga kuko tudasenze tugasubira inyuma nta ciza dukuramo nta ciza na kimwe dukuramo dusubira inyuma gusa dusubira inyuma cyane dusubira inyuma niba abadayimoni bagaruka exact baza ari benshi baraza basanga uri empty reka tugende tuzanire abandi twasize aha hantu barahatuvanye twarahavuye none ntacyo bahakoresheje nuko kugera ku next level ugahita umera utya ntugire icyo uhakora aba badayimoni babandi watsinze ujya kuri next level uva kuri next level ujya ku yindi baraza bagasanga hari empty ntacyo urimo urakora abandi rero bazana ntabwo uzi ko uri washobore andi badayimoni aza ntabwo tuzi ko umwami Imana ajya turwanirira ariko nimba bananiwe n'ibya mbere nihaza za dayimoni n'izindi rero ziyongereyeho zufite garanti kuri buzishobora so ntabwo biba bibi ntabwo usubira inyuma gusa usubira inyuma cyane usubira inyuma cyane so mbona aho kugira ngo ntangire niremere indwano intambara ntazi uburyo zizaba zikomeye narwanye iyo ndimo mbona nshoboye nageze kuri next level hari intambara yego ariko nzi ko ndi kumwe n'Imana reka nshyire imbaraga zanjye mu gushakisha ijambo ry'Imana mu gusoma ijambo ry'Imana mu gusenga mu kumva icyo Imana ibwira iyo ntambara cyangwa izo mbaraga nizo nshoboye ubu ngubu ariko izindi zizaza nyuma ntazi sindi sure ko nzazishobora sindi sure ko nzazishobora so kuki njya gutangira kwiteganyiriza intambara ntazi uburemere bwazo kandi hari ibyo nzi nakora nkabikora neza ijambo ry'Imana ratubwira ngo imitwaro Imana iduha ntabwo iremera niryo ijambo rikurikira irivuga ngo abarushye n'abaremerewe muze musange ndabaruhura rirongera rikavuga ngo imitwaro y'Uwiteka imitwaro y'Imana kuri twebwe ntabwo iremera so nimba ageze ku yindi level reka rwa n'intambara y'Imana yo gushaka mu maso hayo aho niho icyo nicyo kizangomeza kandi uwo mutwaro ntabwo uzandemerera aho kugira ngo ngende ndegeze kubera ko nasubijwe haba ibitero bizaze ntazi aho bivuye ntazi ntari nasubire ko mfite imbaraga zibinesha tudatrustinze Imana n'izo level dushake tuziveho so kwizera Imana niko konyine gutuma dukomeza tubandanya tutagwa tutava mu gakiza kwizera Imana tutizera Imana ntabwo bishoboka ko dushimisha Imana niko ijambo ryayo ritubwira so iyi nzira y'agakiza turimo ni ugutrusting Imana ni ukuvuga ngo ndageze kuri ahubwo no kutajya ku yindi level ubundi ni ukudatrusting Imana ni ikibazo ni ukuvuga ngo bafashe Imana uyilimita ahantu uri ahantu ibyo urimo ya comfort zone yawe Imana urayifasha uyishyize aho ngaho kuko ubundi iyo watrustingaga Imana wari kumenya ko hari ahantu guteganyiriza ko uzajya kandi izanagufasha kujyayo ibyo nibyo bituma uva kuri next level ujya ku yindi ugeze kuri next level udatrustinze Imana nta nubwo byashoboka we need to trust God fully apana kwisigariza agaportion kawe ubwo ngo ibi ni nacyo kibazo dufite nibaza ko abana b'abantu cyangwa abakristo hari ibintu runaka twumva tuba dushobora gutrustingamo Imana ariko akaba ari n'ibindi twumva twakwisigariza kandi Satani yajya kudukubita kenshi adukubita aho ngaho twisigarije kuko niho honyine hatari covered ubundi Imana yatuvuzeho
ukwizera dushobora kugira mu Mana Satani ntabwo apfa kuguhangara Yeah. anakuduteyemo ntabwo adutsinda Yeah. ariko ka kandi gato wumva wishoboreye ako Satani yakaguteye arakushobora. Yes. Rero kuri next level ndabashishikariza wizere Imana uyitrustinge ko hari icyo igushakaho kandi cyiza gihwanye n'iyo sezo urimo, nukirangiza uzajya ku yindi level. Amen. Iza gushyira ku yindi level. Amen. Ya uhejeje kuvuga ikintu gikomeye cyane ngo kutaja ku yindi level no kudatrusting Imana. Ya iryo ni jambo rikomeye cyane kandi riri powerful, ni kudatrusting Imana. Mbega ikindi niyumvira jewe ga Mama Lize nuko kuguma kuri level uriko niwiyumvire kuja ku yindi level, biranaterwa no kumenyera Imana, kumenyera ivy'Imana, kumenyera ivyo urimwo, kumenyera ibikorwa ujejwe mu ishengero, ugasanga nta n'inguvu ugize zo guteza imbere umurimo w'Imana kubera wamenyereye, waramaze kubimenyera, waramaze kumva ko wewe urikwije umeze neza. Nta mpora ndaba hariho nk'abantu bambabariye cyane nk'aba worship team leader, arashobora kuba azi ko ari wazi kuririmba neza cyane gose, akaca asanga niwe ariko arempoza ibintu byose uko bigenda kubera ko arazi ko mutamufise ntaco mufise, mutamuronse muramaramarira hariya imbere. Ivyo biterwa niki? Biterwa no kumenyera, kuba comfortable n'Imana, kumenyera Imana. Ariko Imana ntitwakagombye kuyimenyera bidutuma tutaduga, bidutuma tutagera ahandi hantu. Nanabihuza n'akantu kageze kuvuga ka experience. Kumenyera Imana no kumenyera cyangwa kugendera cyane muri experience wagiranye nayo. Reka mbivuga amagambo wenda ajyanye n'izo next level, ni ya comfort zone. Nuvuga ngo hari ahantu umaze kugera ukumva uzi ibikorwa nk'uwo worship leader. Donc ndagera kuri stage ndaririmba iyi ndirimbo, nzi ijwi nyiririmbiramo, it's easy, rimwe bikanagutera kudasenga n'ibindi bintu byose. Iyo ikintu umaze kumva belivinze cyane experience yawe bikubuza ku experimenta ikindi kintu gishyashya. So n'Imana rero twarayimenyereye, twaranayimanuye tuyizana kuri level yacu. Buriya nimba nta inspiration, nanimaze kubivuga, nimba nta inspiration ufite y'ikindi kintu kigari kinini kirenze ibitekerezo byawe, nuko niyo Mana utayiziye. Donc wumva hahandi mwahuriye naho nk'uko ni limite nayo wayizanye uyishyira muri box yawe, mwembi muri limite. Ariko no, Imana ntabwo imenyerwa, Imana niyo gutinywa. Imana ishoboye gukora ibirenze ibyo twibwira n'ibyo dusaba. Imana irakomeye. Imana ni ngari, ntituyimenyere. So iyo experience yo iri na dangereux, mu buzima bwa Gikristo, iri dangereux. Birababaje ko ushobora kubona umuntu amaze imyaka 20 ugasanga nta buzima bushyashya arimo, nta buzima bw'imbaraga arimo, yaba n'ubuzima ureke n'ubuzima bwo hanze cyangwa ubuzima busanzwe, ariko n'ubuzima bwo gukorera Imana n'ubuzima bwo Imana ugasanga ntabwo atera intambwe, ntabwo ava mu bwiza ajya mu bundi nk'uko twatangiye tubivuga. Nuko kenshi tuba turi baze cyangwa twa experience yacu yo twagize fondation. Experience zacu ziri limite. Nitwishingikiriza experience zacu ntabwo tuzavansa. Nidufata Imana tukayimenyera tukayizana, aho kugira ngo twe tuyisange tukayizana muri box yacu, nta next level izabaho. So dukeneye ku trusting Imana, kuko ubwo Imana yarabivuze, trusting Imana. Ubwo bwiza tuvamo tujyamo tubuharanire kuko burahari. Hamwe n'Imana ejo hari ibishya, ejo bundi hari ibindi bishya. Hari ijambo ry'Imana rimuneza rivuga ngo dore ngiye gukora ikintu gishya, gusa ntabwo muzakimenya. Iyo yiteguye guhora ikora ibintu bishyashya, izana ibintu bishyashya mu buzima bwawe, ariko nutayizera ngo uyirebe mu bugari bwayo uzaba limite. So ntitumenyere Imana ntabwo tungana. Imana niyo gutindwa. Duhore twaspira gushaka ibindi byiza, ibindi bikomeye, kuko birahari mu bwami bw'Imana. Birababaje cyane iki ucyumve ko kwibaza kuri experience yawe cyangwa kumenyera Imana ni wowe uri muri limite, uri muri yica. Niba warabashije kugera aho ugeze ubu ngubu mu gihe gito, ibaze iyo ukomezanya izo mbaraga cyangwa iyo nyota yo gushaka Imana uko waba umeze mu myaka yindi iri imbere. So
kudashakisha amaso y'Imana cyangwa kutanyoterwa Imana ku bindi bintu bishyashya biri imbere, ni ukwilimita, ni ukwiyicira wewe. So ufite intérêt yo kuvuga ngo Mana experience yanyishyize hasi, ukuntu twagendanye ejo bishyize hasi, kuko trustinze ko hari ibindi byiza ufitiye imbere. Iyo twese twabyifuzaga gutyo, twagera ku rugezo navuga ngo twakwishimira n'Imana yadushimaho. Nukuri Imana idushoboze cyane, idushoboze kutamenyera ivyayo, idushoboze kutamenyera agakiza, idushoboze kutamenyera imirimo tuyikorera, twumve ko hari ahandi tuguma dushaka kugera kugira ngo dugume dukura. Reka nzana akarorero ngaha anye k'ibi bihugu byo ngaha tubayemo. Iyo turi muri Afrika, iyo turiko turashaka kuzino, turabisengera cyane gose. Nukuri tuba twabigiriye umutwaro, tukaja no mu masengesho, no kwisonzesha tukisonzesha kugira turonke visa zo kuzino. Kandi ugasanga hariya twarakorera Imana cyane gose. Mugabo tumaze gushika ino, ni yindi level tuba twageze, ni next level, ni next level tuba twageze, kumva tuba twavuye hariya nayo masengesho yose tuba dukora kubera kugira ngo dushike kuri next level yo kuza ubuzima. Yes. Mbega wowe ubibona gute iyo tumaze gushika ino? Ubona uko twahora dukorera Imana hariya ariko tubandanya tuyikorera, inyota twari tuyifitiye, uko twasenga, ubona ariko tubandanya turi connecte n'Imana muri experience ibyo umaze kubona, from ibyo umaze kubona, ubona gute? So ibisubizo ni bibiri, bake cyangwa benshi. Reka ndeke gushyira umubare kuko sinkuzi. Hari abakomeza bakanarushaho. Abo ngabo ni abantu baba bari prepare, baba bariteguriye ya next level, bafite backup. Yes. Kandi nanjye nakwishyira muri uwo mubare. Hari imyaka ni nk'ibiri cyangwa n'umwe nagendanye n'abantu basengaga cyane. Nari nkiri mutoya mbere icyo gihe naziye muri aya mahanga. Imana ingirira ubuntu bwo guhura n'abantu badutaga mu mwuka cyane, babaye inshuti zanjye, ku buryo mu buryo bumwe cyangwa ubundi, no mu kiganiro gisanzwe no muri blague zisanzwe nabaga numva amagambo y'Imana, babaga bambwira amagambo y'Imana. Icyo gihe numvaga ari ibintu bisanzwe, ariko ngeze mu mahanga nibwo namenye ko yari backup, kuko amagambo amwe menshi bambwiraga, amasengesho menshi numviye cyane nasengeye aho hantu, nashoboraga kubitemwa cyangwa nabibona ko ari wa mwaka cyangwa ya myaka ibiri inkomeje. Hari abandi rero, hari indi kote itari prepare, ishobora kuba yarasenze ariko basenga specifiquement bisabira visa. Donc muri bo bati Mana, aho turi ubuzima, iyi level turayihaze, dushaka indi level yo kubona visa bakajya mu mahanga. Icyo baragisubijwe, igihe bagisubirijwe aricyo cyonyine basengeraga, bageze hano birabananira. Birabananira ko nta backup bari bafite. Basengeye visa barayibona, and that was it. Ntabwo basenze bavuga ngo Mana, biriya bihugu bishyashya tugiyemo ntabwo tuzi ibiriyo, ntabwo tuzi imbaraga za Satani zikorera yuko zimeze, natwe ntabwo twiyizi ko tuzaba tumeze turiyo. Rero wowe Mana, ngwino twambike imbaraga, uduhe kuba tayari gufesinga iyo tugomba gufesinga igihe tuzagererayo. Ayo masengesho ntabwo tujya tuyasenga. Oya, urasaba ngo Mana nyihere visa, imitwaro ukayitanga, abantu bakagusengera, imisozi y'amasengesho tukayijyaho, ariko mu by'ukuri tugashinga n'intara, ariko mu by'ukuri ari visa. So wagera hano rero bikagaragara ko utari prepare. Amadepression amwe dusigaye tubona menshi ni uko umuntu atari prepare. Kutaba prepare kwa mbere no kugira information zitarizo. Umuntu yibwira ngo nimbi Burundi ubuzima burahindutse, ngeze muri Amerika cyangwa ngeze muri Canada, ngeze muri Australia, ngeze mu ijoro ahatemba amata n'ubuki, aho kantu kajya kagaruka cyane. So deje iyo ufite information itariyo bituma uti prepare comme il faut. So nimba uri umukristo wakagombye kurealiza ko ibirenze inzara y'isi bihari kandi bigutegereje. Ushobora kuzabona ibyo urya, ariko inzara yo mu mwuka utarayitekereje
ntabwo uzayitegurira kandi iyo ngiyo niyo izakwica. So hari abantu bagera hano barasengaga ugasanga ntibagisenga, hari abantu bagera hano barakorera Imana ugasanga ntibagikorera Imana. Rimwe tukabyitirira ko twabaye busy cyane, twagiye mu mashifti cyane, nabyo kuba utarabyiteguriye ngo umenye ko uzaza hano ukajya mu kazi ushake strategy y'ukuntu uzaba mu gihe uzafata amashifti, nabyo ubwabyo ni ikosa. So ibyo kwitegurira ni byinshi. So mu gihe hari realite utazi, nababwiye ngo iyo mu isi y'umwuka uri bien préparé, bien impacta n'ubundi buzima bwose bwa buri munsi. So nimba hari realite zimwe utazi zaho ugiye, iprepare mu buryo bw'umwuka. Wiyaje ushaka Imana, usome ijambo ry'Imana, usenge, ibyo nibyo bizakurinda mu gihe uzaba ugeze muri circonstance utazi, mu buzima utazi. Icyo cyonyine. Aho kugira ngo usenge make, uzasenge menshi, reka mvuge ngo ndushaka uzasengera ubusa, ariko uzasenge. Nta masengesho ajya apfusa, nta masengesho ajya aza ngo ntagire umumaro. So senga, n'ibyo utazi usenge mu buryo bw'umwuka, uba uri bien équipé. Nuba bien équipé mu buryo bw'umwuka, intambara zindi zo kuba busy n'ibindi ntabwo zizagushikira. Nimba rero uzukaba busy bikageza ku rwego bikuvana mu Mana, ubwo ni Imana yawe wari uzi kera iyo wasengaga, nayo dushobora kuyibazaho. Nayo dushobora kuyibazaho kuko umuntu waba wari uzi Imana ukanayikorera, kuvuga ngo waje shift ituma uva mu gakiza, it doesn't make any sense. Ntabwo byumvikana, ntabwo byumvikana. So twiprepare, twitegurire next level mu masengesho. Narivuze ku kintu cy'amadepression, birababaje, turabivuga gutya ariko ntabwo tubivuga ari ibintu binejeje. Birababaje ko ahantu umuntu yaje azi ko aje kuhashaka ubuzima, aje kuhashaka imibereho, azi ko aje gutekana, namba navuga mu rwego rwa security n'ibindi, ukumva ahantu nari nje no rugiye kuzajya ndyamba sinzire mererwe neza, akaba ari huza ukaba deprime, ni ikintu kibabaje cyane. Rero wabaza ngo habaye iki, kundi waje umva uje kuhabonera ubuzima, bigenze bite ko hasanze depression. So twitegure, kandi twitegure mu buryo nyabwo, twitegure dusenga. Wewe wari ukijijwe, wowe ukijijwe ushobora kuri muri ibyo bihugu tuba turavuga, next level uri murayisengera, ariko nyaboneka itegure iyo next level. Ibyo uzahura nabyo aho ugiye ntabwo bizi, tegura umuntu wawe imbere akomere, naza nta kizamunyeganyeza, nta kizamuvana ku Mana ye. Ico kintu uvuze kirakomeye cyane. Nivyo amasengesho kabisa, amasengesho aratuzigama, niyo atuzigama, niyo aturinda. Amasengesho arakomeye. Gusenga ego gusaba iyo visa yo kuza ino si bibi, ariko cyane cyane ugasaba yuko Imana izokuzigamira aho hantu, ugasenga kugira ngo Imana iziguhe inkomezi z'aho hantu. Kenshi twihutira kubona ahantu tugiye, twihutira kubona iyo migisha, ico gihugu ciza, ayo matara, tukibagira yuko hari intambara ni mwisi, naho harabaye intambara, naho harabaye ibidukubita. Rero iyo tutabaye muri tutagize iyo couverture y'amasengesho kuri twebwe, turahasigara, turonda spirituellement, hanyuma ugasanga dusigaye turi ibikankara, niko novuga. Ikindi kintu wavuze gikomeye, ikindi kintu wavuze gikomeye cyane, abantu mugendana. Abantu mugendana, ico ndagifise ko no gihamya, ndagifise ko experience pe. Abantu mugendana, mu gifaransa niho bavuga neza, bavuga ngo dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Ni kuvuga kandi n'ijambo ry'Imana ribivuga ngo la mauvaise compagnie corrompt les mœurs. Iyo ugendana n'abantu babi, iyo ugendana n'abantu reka ndiye kubita babi, iyo ugendana n'abantu batumva ivy'isi y'umwuka urimo, batumva ivy'agakiza, mutavyumva kumwe, sha uvyemere canke ureke, wamana n'abo bantu nukuri wirotruva kuri level yabo. Wirotruva kuri level yabo. Ni biragoye yuko nukuri atari ikintu Imana yagushizemo specific cyo kugira ngo ubazane mu gakiza. Biragoye ko wicarana n'abantu imisi yose mutumva ibintu kumwe, gushika buce muri kumwe,
ngo ugume uhagaze neza biragoye cyane biragoye ntabwo bishoboka ntibinashoboka ni mission impossible nimba ubirimo nimba ubirimo ni mission impossible umwe akwega undi tout simplement kandi malheureusement uri hasi niwe agira ingufu nyinshi zo kugukwega uri hejuru so biragoye ko uterura umuntu gutya kuruta wakumanura biragoye rero tube wise tuba abanyabwenge ntabwo tuzareka abantu tutumva ibintu kimwe ntabwo tubareka ariko nimba uzi ko birimo biraba too much ku buryo utakibishoboye kubazana kuri level yawe umenye ngo urimo urajya kuri level yabo so kandi aho hantu iyo wageze kuri level yaho wongere wibuke haragoye kongera kuvayo ujya kuri level yindi yo hejuru tujye turwana intambara turwana nazo turimo présentement tuzirwane neza ntitujye kwishora mu zo tutazi ko tuzazinesha so ahantu uri ubu ngubu hari ibyiza byaho hari n'ibibi byaho ariko ushoboye kurwana nabyo nusubira inyuma ibyo uzasangayo ntabwo ubizi rero shaka abantu bakuba iruhande muhorana mu buzima bwa buri munsi mufite imyumvire imwe mufite nimba nabyita vision imwe yo kujya aho Imana ibahamagarira kujya yo kuzamuka izo level kuko Imana yarazibateguriye abandi mutabyumva kimwe ujye ubareba ujye ubasura ujye ubasuhuza ariko ntimugumane gira attention iri jambo ryakomeje kugaruka cyane ugira attention kuri environnement yawe ugira attention ku nshuti zawe muhorana ugira attention ku bantu muhorana mu bana bazagusunikira kujya muri level yindi kuri next level cyangwa bazakumanura cyangwa bazakudindiza kuri level uriho tube maso yes numvise ijambo rinjemwo ryo muri Zaburi rimwe yego ryo rivuga ngo hahiriwe umuntu ataja mu mohe y'abanyakibi adahagarara mu nzira y'abanyavyaha aticarana n'abacokoranye ijambo ry'Imana n'ukuri ngo ariko ibimuhimbara biri mu vyagezwe vy'Uhoraho kandi vyagezwe vyiwe nivyo ashira ku mutima ku murango no mwijoro byumvikana ko nimba uri muri environnement itarajwe ishinga n'ibihimbara Uhoraho itarajwe ishinga n'ivyagezwe vy'Uhoraho ubwo nyene uri ahantu hatariho uri mu kibanza kitari icawe urayoba kuko bakuzanamwo ibitandukanye n'ivyagezwe n'Uhoraho bakuzanamwo ibitandukanye n'ivy'Imana ikunda bakuzanamwo ibikujana ibigusubiza hasi rero Imana idushoboze n'ukuri nta na hamwe twogera again tutari dufrequenta abantu tutumva imyizerere imwe no kwibaza unabyibaza ibibaza impamvu wumva winjoyinga aho hantu kuki wumva unezerera aho hantu cyane so isubiremo nawe wenyine wirebe iki kintu gituma mporana n'abantu tudafite imyizerere imwe blague zacu zitari zimwe kuki numva mparyohewe kuki numva mporasunikirwa kujya aho hantu witekerezeho so ufate ide ebyiri turimo turavuga hano next level so ufate next level urebe n'ubuzima urimo bwa buri gihe wibaze ngo se ubu buzima ni ubunjyana muri next level wewe wenyine wakwisubiza so hari igihe hari ikibazo bigeze kumbaza ibiba mu gihe umuntu atavansa cyangwa umuntu amenya gute icyo ugomba gukora kuri iyo level uriho buri ukuri kwinshi kutuba mu mutima ushobora kubeshya abantu ariko ukuri wewe wenyine urakumenya so abantu ubuzima bwawe bwa buri munsi bushobora kukubwira nimba uri muri gahunda yo kujya kuri next level cyangwa uri okay aho uri so reba abantu cyangwa waranabivuyemo kera so kuba haranira next level entourage yawe irakonta kandi tube maso Imana ishimwe cyane n'ukuri
numva byari biryoshe cyane. Ikintu nkuyemo cyane rwose ni ukutamenyera Imana, ni ukutamenyera iby'Imana, ni ukuraba environnement turimwo ingene itwimpacta n'ingene natwe tuyimpacta kugira ngo tuje kuri next level. Sizo twenyine tuja kuri next level, wowe ugiye kuri next level urimpacta nabo onye bakwegereye kuko nabo baragira inyota, niko no bivuga, baragira inyota yo kuja kuri next level. nabo baravuga ati bijya bintu si bibi, natwe twobikora, natwe twobikora. Ni kuvuga hariho nukuri Imana idushoboze cyane gose, ntitugumaho turi, ariko kandi dukore icimana idushakako, niturondere kubishiramo ubwenge bwacu. Nta bwenge bwacu bujamwo, nta bwenge bwacu bujamwo. Nimba Imana yaravuganye na wewe, kandi Imana ntabwo yokwifuza kugumaho. Nta n'umuvyeyi yifuza ko umwana we waguma ari hahandi. Umuvyeyi wese arakenera ko umwana we wakura, umuvyeyi wese arakenera ko umwana we watera imbere. Rero uko tuvyifuriza abana bacu, niko n'Imana yifuza ko natwe dukura. Niko n'Imana irandaba umunsi umwe ikavuga ati aho siho warukwiye kubura uno munsi, hariho ahantu uri kuramisinga, hariho mission uri kuramisinga, ndakeneye ko ugera hahandi. Ikakuraba Mama Lize ikavuga ati ego nivyo uri kurakora ni vyiza, you are doing great job, ariko hari hahandi hantu ndakeneye kuhagera. Rero tugume tubaza Imana. Je nuvumenga nitwe dukwiye no kubaza Imana, Mana ngibiki, Mana uno munsi ego uno munsi nabonye ibi wangejeja, ejo naho Mana ndakeneye ko ejo njaha, ndakeneye ko ejo nkurike, ndakeneye ni ukuri Imana idushoboze cyane gose. Imana idushoboza turayikeneye. Kuri topic, kuri tema next level, dukeneye Imana. Dukeneye Imana, dukeneye ishurirwa ry'Imana. Next level yanjye nibwirisha ko atari yo y'Imana. Next level y'abantu kenshi ntabwo ari yo y'Imana. Biratangaje, ariko kenshi ibintu twibwira ngo iyi niyo next level, kenshi ku Mana ntabwo ari yo next level. Wowe ushobora kwibwira ngo mu rusengero next level nuko wagiye kunsengera ko umushumba, ariko next level y'Imana yashaka kujya kuba umuntu ukoropa peut-être ama toilette, yo ikureba ikamenya ko ariho umugisha wawe. Next level yawe iri mu guca bugufi, iri mu gukorera Imana utitaye kuri we n'icyo uricyo. So next level yawe ishobora kuba atari yo y'Imana. So kubaza Imana biri crucial. You have to, ugomba kubaza Imana next level yanjye ni yihe, nahageze ndahakora hiki. Mwuka wera w'Imana agomba kuguhishurira, ukamenya neza ko murakora iki Imana igushakaho muri icyo gihe. Muri icyo gihe ibyiza byose siko dukeneye kubikora. Ibyiza byose cyangwa ibintu byose dutekereje siko dukeneye kubikora. Ushobora kubikora nta gipfa, ariko nta cyiza nko gukora icyo Imana igushakaho muri icyo gihe urimo. Nta cyiza nkacyo. Nicyo gikomeye. Nicyo gikomeye. Ushobora kubwiriza hano kuri kamera ni byiza, ariko maybe next level yawe Imana yagushakaga kwa muganga, cyangwa muri prison, cyangwa ahantu ugenda gukora ubushake bwayo buri parfait kubw'iyo sezo. So kutabaza Imana uri muri topic ya next level ni ukwibeshya, kuko next level iraryoshye, ni nziza. Iyo tubyumva gutya duhita twumva ari ibintu, twumva naturellement ari ibintu biryoshye. So kuri utagize attention ushobora kujya mu kintu cyose kikugaragarira nkaho ari cyiza, ariko atari cyo cyawe. So tugire attention, dusenga Imana, turabanyamwuka, tuyoborwa n'Imana, tuyoborwa n'umwuka w'Imana.
aho naho ishoboye kuhakuyobora ishoboye kuhakuyobora afite igikomeye cyane nciye ngaruka ko twari twavuze ngo tuzonagira ko teme ni Holy Spirit kurongorwa na mpwemu w'Imana kubaza muka w'Imana ikakurongora nukuri niwe muyobozi mwiza niwe atuyoborera ahantu heza niwe amenya inzira dukwiye gucamo je nshobora kuvyumvira mu bwenge bw'iwanje ariko ugasanga wanashima ntivyari bibi kubikora ariko ugasanga ico sico mpwemu w'Imana ashaka gukora aho si hagushaka rero Imana igushakaho nicyo kigira umusaruro nicyo gira umusaruro kandi nicyo ciza kandi kirahari gitekereje ku kibazo ubaza nyiracyo Imana yaturemeye ituremana umugambi ntabwo naremwe par accident naremwe hari umugambi specifique Imana yandemeye turavuga ngo yo ntaranaremwa yo mbere yuko indema yabanje gushyiraho impamvu yanjye y'icyo nje gukora so nuko bi steppinga in tukabaza Imana ikindi wenda sinzi nyawe turimo turakonkuriwa no kwibutsa abantu ko ubuzima bwacu tubaho muri mu masezo n'amasezo y'ubuzima so sezo y'ubuzima urimo ntabwo uyikontrola ntabwo ari wowe wigenga Ecclesiastes baravuga ngo habaho igihe kibi cyo guseka cyo kurira so hari sezo z'ubuzima tubaho tudashobora kubikontrola so sezo ushobora kuba uri mu ngubu ushobora kuba utayikontrola ntacyo wakora kugira ngo utayijyamo nta n'icyo wakoze kugira ngo uyijyemo ni sezo y'ubuzima urimo niko ubuzima bwacu buri built ubuzima bwacu tubamo mu masezo bukozwe n'amasezo ariko buri sezo ushobora kuyibaho ku maleva atandukanye so mu gihe uri muri sezo ikugoye ni wewe ufite clé y'ukuntu uyibamo aho tuba tugwiriye muri ya maleva so iyo sezo urimo ushobora kuyibaho muri level runaka ukagumaho cyangwa ukayibaho muri level yindi iri différent y'ibyo seze kubwira reka bisobanure gutya uri muri sezo peut-être y'uburwayi ushobora kuvuga uti njyewe ndarwaye ufite cancer n'indwara imaze iminsi duteye ubwoba cyane twumva tukagira ubwoba ushobora kuvuga uti rero level ngiye kubaho nk'umurwayi uzapfejo ndindiriye gupfa ukabaho gutyo nyamara ushobora no kongera guhitamo ukavuga ngo nubwo ndwaye bisa nkaho urwaye ariko nizeye Imana ikiza so ukwizera kwanjye ntabwo kugiye kuba ko umuntu ugiye gupfa ejo ahubwo kwizera kwanjye kugiye kuba ko umuntu uzakira ejo iyo mindset igupermeta kubaho mu buryo bumwe cyangwa ubundi mindset y'uko uzapfa ejo urapfa njya mvuga ngo numva nzapfa ejo byatuma mpfa uyu munsi ubwoba bwaba bwinshi inquiétude ikaba nyinshi ku buryo byatuma nanapfa vuba ariko nshobora no gukaya muri ngewe ntabwo ngiye kuguma kuri level y'umuntu uzapfa ejo ngiye kujya kuri level y'umuntu ushobora kuzakira ejo ijambo ry'Imana riravuga ngira ngo ni muri Joël si je me trompe pas havuga ngo umunyantege nke navuge ngo ndakomeye izo ni level ushobora kuba mu bihe biguciye intege uyireba ukabona wapi nta ntege ariko ijambo ry'Imana rirakubwira ngo wewe ubona ko ucitse intege uri umunanyende vuga ko ukomeye iyo ni level wewe uri muri sezo uri murarira ushobora kuzamukaho level gato ukavuga uti aya marira yanjye ejo azaba ibitwenge wewe uyu munsi ureba ukabona ubuzima uri aveugle uri impumyi ntacyo ubona ntubona ejo ushobora kwatura ukavuga uti ngiye kujya kuri level yo kuvuga ngo ndabona malgré ibyo ndimo current situation ibyo ndimo mpisemo kutabaho kuri iyo level ngiye kujya kuri level yindi runaka so ubuzima bwacu bukozwe n'amasezo yo kuba confused yo kutamenya uko ejo bizamera sezo yo kubabara sezo yo gupfusha sezo yo kuba stagnant kumva ibintu byose biranze ariko muri iyo sezo ushobora guhitamo level ubaho ushobora guhitamo kuri level ubaho assurance nuko cyangwa ibyiringiro
nuko Imana Mwuka Wera bari fidèle bajya baza akadufasha gusohoza umugambi mwiza twafashe mu mitima yacu. Nimba mvuze ngo ngiye kwitwa umunyembaraga mu gihe cy'intege nke zanjye, Imana irahari kugira ngo igusuporte muri iyo wishi nziza cyangwa muri icyo cyifuzo cyiza, muri uko kwizera wagize. Rero peu importe saison turimo, peu importe saison urimo, ushoboye guhitamo level uyibamo. Sinzi niba muri bubyumve, kandi ushobora no guhitamo kuja ku yindi level malgré iyo situation urimo. Ushobora kuba muri level yo hasi cyangwa ukavuga uti ngiye kubikurira, ngiye kujya muri level yo hejuru. Level tujyamo, level tubamo muri saison runaka, kenshi nizo zidupermeta no guhindura saison. Ninguma muri saison no kuri level ya ndapfuye, bishoboka kugumiza muri iyo saison igihe kirekire cyane. Njya ntangazwa na 40 ans y'abana b'Isiraheli, buriya bakoraga iki muri 40 ans? Gutya bazunguruka. So reka level zacu mu buzima turimo, muri saison turimo, level zacu tugende tuzizamura. Bizaba bidufasha no kuva muri saison turimo tujya mu yindi. Amen. Chokera komeye cyane. Nibyo ntidukwiye kwilimita. Ntidukwiye kwilimita. Uri kurakivuga unyibukije umumama umwe amaze igihe agwajije umwana ari mu bitaro, umwana mutoyi cyane batoye cancer, amaze igihe ari mu bitaro, baramaze ngira nk'imyaka 2 mu bitaro. Baragenda bakavayo bagataha gatoyi bagasubirayo, ariko naratangaye cyane mbonye mu minsi heze Imana yamushize ngo ku mutima igikorwa cyo gutanguza amasengesho ari mu bitaro, yicaye ku gitanda mu bitaro, yagira zoom, ariko abamama atanguza amasengesho n'abamama kuri zoom, ari mu bitaro. Urumva ko malgré iyo ntuzenye iyo situation, ibyo bihe, iyo saison arimo y'ibugwara byo kugwaza umwana, urabize umumama n'umwana, umwana muto w'imyaka mike cyane, umva umugabo akaca agahaguruka afise umutwaro wo gusengana n'abandi bamama, basengere imiryango, basengere ingo. Urumva ko yarahisemo aravuga ati jewe sinemeye kuguma sinemeye kuguma ngaha, sinemeye ko nguma ndi muri ubu bugwayi, sinemeye ko nguma ndiko ndabona abaganga n'abadoktori n'abanurse, sinkeneye ko nguma ndiko ndabona abari mu oxygene n'ibiki. Ndakeneye ko n'ubwami bw'Imana bwaguka. Urumva ko ari ikintu gikomeye cyane rwose, ni imbaraga zitangaje cyane Imana iba yamuhahereye muri ibyo bihe. Rero biradusaba gusenga kugira ngo ngaruka hahandi nyene ho gusenga kugira ngo malgré situation uri kuracamo, malgré saison uri kuracamo iba mbi iba nziza, iyo situation ukwiri kose ubaza Imana, Mana ukeneye ko ndagukorera iki muri iyi situation, ukeneye ko ndagukorera iki muri iyi saison, ukeneye ko mvuga gute, ukeneye ko nkora gute, ukeneye ko nja hehe, kandi Imana iravuga. Imana iravuga na wa Mwuka Wera aratubwira. Nukuri narabibonye kenshi, narabonye kenshi mbaza Imana, Mana ukeneye ngire gute, ukeneye nje, ukeneye mvuge gute, ukeneye kandi Imana ikambera clear, ndakeneye giriki, ndakeneye. Nukuri Imana yacu numwizigiro, bidusaba gusa ko tuyegera, nta kindi. Je numva ikitwica no kuba kure yayo, no kutayiha umwanya, nico conyene kitwica. Sino twayihaye umwanya, nukuri iratubwira. Nanje umwana wanje amaye umwanya akazi iruhande yanje akambwira, mama tugira ibi n'ibi, mama ndashaka iki, ndamwitaba, ndamwumviriza, ndamufasha kubera ko yanyegereye, yaje arambaza. Rero natwe Imana irakeneye ko tuyegera tukayibaza. Mama Liza wakoze cyane, ndagushimiye cyane rwose, nukuri Yesu akomeza agirira. Thank you. Wakoze. Naryohewe, nahezagiwe, kandi
ndaza abantu benshi bazofashwa Amen. nafashijwe kandi ndabizi n'abandi bazofashwa Amen. kuri Yesu aguha umugisha Amen. agusubiriza aho wakuye Amen. akugwirize amavuta aguma ari menshi Amen. Amen. tuzogaruka tuvuga kuri Holy Spirit cyane cyane tuzogaruka tuvuga kuri Holy Spirit yego Amen. dukuri turafise byinshi twamuvugako Yego. kuko niwe moteur y'ubuzima Yego. bwacu yego umufasha wacu mwakoze cyane rero nagira ndabashimire nongere ndabasabe musenge musengere umuntu ariko aradukurikirana avuga ati ndakeneye imbaraga zo kuja kuri next level umuntu ariko umuntu yisuzumye no munsi ushobora kuba wadukurikiranye ukavuga ati ndarambiwe n'aha hantu ndakeneye gutera iyindi ntambwe kuko twumvise ko kugira ngo uje ku yindi level bisaba kubanza kuba uncomfortable n'aho hantu ubanza kuharambirwa ubanza kuvuga ndarambiwe n'aha hantu ndakeneye kuva aha hantu umuntu rero avuga ati ndakeneye kuva aha hantu ndakeneye gutera iyi ntambwe ndakeneye ko nanje hariho ahandi hantu ngera ndakeneye ko nanje hariho ayandi maso ngira ndakeneye ko hariho ayandi matwi ngira uwo muntu nukuri tumusengere tumusengere nanje ndisengera nanje ndabishaka nanje sindashika nta namwe ndashika nukuri wabivuze zavuze ati nta muntu numwe avuga ati narahejeje babaho hariho abantu usanga bavuga ngo Jenny Bond all set imeze neza jewe ubu je nsuzuma abadakijijwe ubu je nsuzuma abataranja kuri niyo level ariho ku hariho abantu usanga bavuga ati jewe naratuganije ariko tuguma dukizwa umuririmbyi yaririmbye neza ngo mpisemo guhora nkizwa tuguma dukizwa nta n'umwe aheza gukizwa tuguma turiko turakizwa nasanze gukizwa ari process ndende cyane rwose ndende cyane kandi rero iyo wamaze kubuildinga relation ikomeye na mpwemu yera nukuri hari n'igihe wihana no ku kantu uvuga ati none kaka nari nkwiye kukihanako mugabo urakeneye kukihanako kandi rero kubera ko Imana idukeneye ko tuba abera niko ijambo ry'Imana ngo rivuga tuba abera nkuko nayo ari yera ivyo vyose rero kugira ngo tubigereko nizalefu Imana idushoboze cyane rwose reka rero mama Liza dusengere dusabire umugisha asengere umuntu avyifuza uko mwe mu Imana kurongora sinzi ko hari ico ukongera ko imbere yuko usenga nimba gihari icyo nakongeraho kijyanye n'aya masengesho ni uku twaganire cyane ngira ngo tuvuga cyane ku bantu bakijijwe next level tuvuga kubaza Imana tuvuga kuyoborwa n'umwuka w'Imana tuvuga gusenga cyane kugira ngo tuzabashe kugera guhagarara no gushikama muri next level tuzageraho ibi byose hari umuntu ushobora kuba murabyumva bikaba ari nk'igishinwa mu matwi yawe ari ibintu tumva impamvu ari imwe gusa nuko nibyo tuvuga by'abakijijwe ushobora kuba utabyumva utabizi rero mbere yuko twifuza kuyorwa n'Imana kujya mu next level reka tubanze duhere kuri level ya mbere yo kumenya Imana yo kwakira Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu wewe rero waba utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe mbere yuko wifuza akuyobora muri next level banza umwakire biroroshye cyane ntabwo ari formule no kuvuga gusa ukabwira Imana ngo uyu munsi nemeye gukizwa ndakwakire mu buzima bwanjye umbere umwami w'ubuzima bwanjye umbere umwami w'ubuzima bwanjye icyo gihe umwami iyo amaze kukubera umwami w'ubuzima bwe iyo amaze kukubera umwami w'ubuzima bwawe nicyo gihe cyonyine ashobora kukuyobora nk'umwami wawe naho ubundi uba ukifite agace ko kwiyobora iyo udafite Imana nk'umwami wawe iyo udafite Kristo Yesu nk'umwami wawe ubuzima bwawe bubwiyobora mu kubyumva ariko uyu munsi ndakwinginga wongere wibuke ko hari Imana yakuremye ikuremeye umugambi mwiza ikuremeye imirimo myiza ikuremeye gahunda runaka destine yawe y'ubuzima bwawe yari mu biganza by'Imana ijya kukurema rero birakwiye cyane kusubira inyuma kuri uwo mwami wakuremye ukayibaza ngo haryo ndema wari ufite iyihe gahunda ku buzima bwanjye ibyo rero biroroshye ni ugusubira ku mwami Imana ni ugusubira kwa Yesu ukamubwira ngo ngwino uze mu buzima bwanjye hanyuma nurangiza unyobore iyo niyo level ya mbere ibanziriza izindi level zose abantu bakwifuza kugeraho
ku bandi twakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wacu, twabivuzeho kenshi, twibukiranye ko dufite umwuka wera. Ntitumushyire mu bibazo bikomeye gusa cyane, no mu buzima bwa buri munsi mwakire, umuhamagare, umusenge, umusabe, arakuyobora kandi azakuyobora ahakwiriye hajyanye n'ubushake bw'Imana ku buzima bwawe. Mureke dusenge. Uwiteka Mana yacu, turaguhimbaje, tugushyize hejuru, tugushimiye kubw'uyu mwanya tumaze tuganira ibyawe, tuganira iby'ubwami bwawe. Ntabwo mu by'ukuri twari twahuye kugira ngo tuganire, dufite ahandi twari guhurira, ariko ahangaha twahaje kugira ngo tuvugane iby'ubwami bwawe, tuvuge ibyubaka imitima yacu, tuvugane ibyubaka ubugingo bwacu. Rero Mana, twaje, ndahamya neza ko twavuze ibyo wadushakagaho, washakaga ko tuvuga. Reka ngusabe ngo ubane natwe, twabivuze mbere na mbere, uhindure ubuzima bwacu, ubuhindure nk'uko ubwifuza. Izo next level tuba turavuga, natwe tubibemo cyangwa tubigereho. Ntabwo twabivuze nk'aba expert, oya, twabivuze Mana duciye bugufi, tuvuga ngo uko tubivuga natwe bitugirirweho. Ariko Mwami Mana, special mu mwanya twongeye guhibuka cyangwa dusengera aba bose bazatureba aho bazaba bari hatandukanye mu mago yabo. Ndakwinginze Mana yanjye, uwaba uyu mwanya maravuga ngo ese ndi kuyihe level, cyangwa iyi level ndiho ndayikora nde, cyangwa nagera ku yindi level nde. Ibyo byose Mana ni ibibazo umwana w'umuntu yakwibaza. Icyiza ni uko tuzi ko tugufite nk'igisubizo cyacu. Mwuka wera w'Imana, twaragusigiwe kugira ngo utuyobore cyangwa ujyane natwe muri ubu buzima bwa buri munsi turimo. Ndakwinginze rero Mwuka wera, ubane na buri umwe wese, usange buri umwe wese ashobora kuba afite ikibazo arimo aribaza hejuru y'izi levels turimo turavuga. Ubane nawe, umwihishurire ku rugendo arimo aragushakaho, umwihishurire, umwiyereke. Mana, tuzi neza ko ubushake bwawe ku buzima bwacu nuko dukura, nuko tuva mu bwiza tujya mu bundi. Iryo ni ijambo ryawe. Rero ndakwinginze Mana, igira neza, ngwino ufate ukuboko uyu mwene data arimo aribaza ngo nabigira nde, umuyobore, wumve gusenga k'umutima we, umuyobore, umuhe kuva mu bwiza ajya mu bundi, umuhe kuva kuri level imwe ajya mu yindi, level yose ariho cyangwa azageraho, umuhe kuyikoramo ibikwiriye, umwifuzaho mu gihe gisa nk'iki, umwifuzaho muri sezo y'ubuzima bwe arimo, mu izina ryawe Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Ubushake bwawe mbere na mbere Mana, twamenye ko tubumenyera mu ijambo ryawe, tubumenyera muri presence yawe iyo tukwegera tugusenga. Ndakwinginze Mana, umutima wawe umwe wese urimo aradukurikirana, natwe ubwacu duhe inyota n'inzara byo kujya mu ijambo ryawe, byo gusoma ijambo ryawe. Aho ngaho Mana niho tuzamenyera ubushake bwawe buri parfait ku buzima bwacu. Dusukemo inyota, uduhe inyota n'inzara byo kukwegera, byo gushaka kuba muri presence yawe. Uduhe kukugirira inyota Mwana, uduhe kukugirira inyota Mana. Udusukemo imbaraga ziduha kuba imbere yawe, zidusukaho cyangwa zidusunukira kugusenga no gushaka mu maso hawe umwanya wose. Waratubwiye ngo tugusenge sans cesse. Mana, dushoboze kugusenga. Aho niho tuzamenyera umugambi wawe ku buzima bwacu. Tubigusenze mu magambo make Mwami, wewe utaba limite n'ahantu cyangwa n'ibihe, nta barrière ugira. Ndakwinginze gusange buri umwe wese mu cyifuzo cy'umutima we, umugirire neza, usubize gusenga kwe, usubize kwifuza kwe, mu izina rya Yesu Kristo. Mana, uyu mwanya nongeye gusengera iki kiganiro, senge umukozi wawe Mana yatangiye uyu murimo. Tuzi neza ko biba bitoroshye, ariko ndakwinginze ubwo yakweretse ko ari available kandi yitabye umuhamagaro wawe, ngwino umukomeze, ngwino umushyigikire, ibikenewe byose ubimurongere kubw'ubuntu n'imbabazi zawe, kugira ngo uyu murimo Mwami uzakomeze kwaguka
mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Uzazane benshi kuri wewe biciye mu ijambo rivugwa buri gihe. Uzazane benshi kuri wewe biciye mu magambo yawe avugirwa kuri iyi shene cyangwa muri uyu murimo. Uzakiza imitima ya benshi, uzakiza amago ya benshi, uzahembura ubuzima bw'agakiza bwa benshi biciye muri iyi shene, biciye muri uyu murimo umukozi wawe arakora, mu izina rya Yesu Kristo. Umuhe umugisha n'ibye byose n'abe bose, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Murakoze cyane, turarangije. Mama Alize, mwakoze cyane gusura kudutera iteka. Yesu abaha umugisha kandi abahezagire, abasubiza aho mwakuye. Mwese mwadukurikiye ndabashimiye, mwakoze cyane rwose. Yesu abahezagire, tuzosubira ku munsi wa kabiri w'indwiza Imana ibishatse. Mwarahezagiwe. Shalom shalom.